Bu 1 riyal turat eken. Sudanskiy орех Мохилкин дейт. Бул жигит муну айтат, хаббаты адам нуругу деп атайбыз мунду нерсени дейт. Майдалап туруп, кайнак сууга кайнатып туруп чай кылып ичет экенлер. Бирок мында толк жок. Кол кимде де бар? Пальмовая пыльца да бар туугандар. Тулуу нахл дейт. Апрель айында пальманын эркек чаңчаларыны, гүлдөрүнөн уруктарын кагып алат дагы майдалап порошок кылып туруп, майдалап порошок кылып, андан кийин мынандай un ahvalında alıp gelet bunu. Bunu bir çay kaşıktı 200 gram taza suğa şunaka bir butulkaga aralashtirib plastmassalı butulkaga ile aralashtirib suv menen. Sunun kiri astıga düşöt, koyu üstüge çıkar. Suğa aralashkan жидкостьти içet. Мына шуну 3 маалдан ичип тура турган болсо, 3 же 5 махал. Аялды дагы, эркекти дагы бойга бүтпөгөндөргө аябай жардам берет. Juda пайдалуу нерсе. Лекинде мынаудан файда жок тууганлар. Муну жөн эле вактыңарды кетирмей эле, мында файда жок, мунга эч канака далил ham жок. Бу жерде сатуучуларга мына пул болсо болду. Булар айтадылар, биттаси айтады, бу ашказанга дагы дейт. Экинчиси айтады, бала болмаганга, үчүнчүсү айтады, биз бали уши болот дейт. Мунда эч канака bir dalil ham yok, foyda ham yok. Şunu to'xtash kerak to'g'anlar. Siz bundan dalilga qanday aytyapsiz? 100% dalil bor. Bunu internetga o'zlari kiringlardagi palmavay pulsa deb yozib ko'ringlar. 32 ta foydasi chiqadi. Realni foydalarini mana O'zbekistonda bo'lsin, Qirg'izistonda bo'lsin, bola bo'lmagan ayollar bo'lsin, erkaklar bo'lsin, foydasini ko'radi. Ichib ko'rsinlar. Men bu yerda sotuvchi emasman. Buni 200 gram toza suvga bir choy qoshiq qo'shasiz, aralashtirib turib, yaxshinaqa qilib. Kiri ostiga tushadi, ko'pik ustiga chiqadi, suvning o'zini 200 gram suvning o'zini ichib oladi. Bir kunda 3 mahal yoki 5 mahal ichsa yaxshi bo'ladi. Rahmat. Arkadaşlar bu çocukları yok. Evlenen aileleri için iyi bir şey. Tulu'un nakıl deydi bunu. Bunları şu acve darağının, hurmanın Abril yaz aylarındaki önünden, gülünden, vardasından çıkartın iyi bir şeyler. Bunları inşallah bir günde 3 kere içecek. 200 gram taza suya bundan bir çay kaşığı koyacaksınız. İyi bir araştırmadan sonra içeceksiniz. Bu çocukları olmayan aileler olsun, hanımlar olsun, erkekler olsun iyi bir yardımcı olacak. Allah'ın izniyle şifa olacak. Bunu söyleyenler erkeğin natural dostlarından number 1'dir.